Craig Williams. Bel hir tuag at y postyn pella. At Sutton. O, dyna chi beniad gan Shane Sutton. Craig Williams ar gig rydd tuag at y postyn pella. A Sutton yn codi'n uwch na neb ac yn penio i gornal i sarwyd. Allan at Surdley. Gwaith dau lawr y dde. Declan Poole ar bel ar draws. Disgyn i Davies. O! Gwaith rhagorol gan Craig Williams. Y bel yn disgyn Jordan Davies. Ond gwaith rhagorol gan yr amddiffynwr. Owens, yn y le flaen o. Mullin ar y tu allan. Bel hyfryd i mewn gan Chris Owens. Ond Aaron Edwards methu tara'r targed efo'i beniad. Insol. Nôl at Owens. Croesiad i mewn. O, oddi ar y postyn. Callum Morris efo'r peniad. Gwaith da gan Chris Owens. O peniad Callum Morris yn taro gwylod y postyn. Jake Walker. Dwy'n y bel. Rushton. Rushton tuag at y postyn pella. O, mae hi i mewn i rwyd ei hun gan Danny Holmes. Y bel ar draws gan Nick Rushton. A Danny Holmes yn cyrraedd yna o flaen pawb yn ond yn anffodus. Y bel i mewn i rwyd ei hun. Urdley. Urdley oddi ar y bar. O Neil Urdley. O dyna'r agosa mae Cei Connah wedi dod. Hanner yma. Urdley. Nôl i Morris. Morris o amser. Bel y disgyn i Insol. Insol! O! Mi ddoth y bel drwad iddo fo. Digon amser. Ond i ergyd. Ddim yn taro'r targed. Urdley at Poole. Edwards. Lawr y dde. Bel ar draws. Bel disgyn i Insol. I'r postyn pella. Bel yn ôl i mewn. Oddi ar y linell eto. Edwards at y postyn pella. Disgyn i Morris. Wel, sut ar wyneb y ddeiar. Mae'r Drenewydd wedi goroesi honna. It was only 3 or 4 weeks ago that we lost 2 on the bounce in the league, so it shows how quickly it can turn. We're not getting carried away. We're not getting too high. When we win, it's a fantastic win, and it's one that has been a long time coming here. So we'll enjoy it. We've got a bit of extra time to enjoy it, but we'll make sure that we'll be ready for Carnarvon a week on Saturday. Yeah, dyn ni'n hapus iawn efo'r 3 pwynt. Mae'n lle rili galed i dod. Maen nhw'n tîm, wel, fel chi wedi gweld heno, oedd ddim yn gêm hawdd o gwbl, ond dyn ni wedi dod adre efo 3 pwynt, so dyn ni yn really hapus.